Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes, nag-replyan di katix ko balasang. Ay, urayak tayo mati-reply di ka, chat-chat ko nga bakat. Ha? Nagadoa ka chat dita? Apay abakat ti pinilim? Isugayam ti adya. Ha? Anya kang aramin ganyaw dito'y para danyaw. Sus, Uy, nakabanikas ni Nana Tuyang. ni apay nga agungungot di ta nga bakat. Apay anya ti basolta nga ta. Ay, apay ka day Nana Tuyang. Anya, agronda kayo inton rabi ay wano saan. Uy, ay sungbata man langan. Ay, kwa Nana Tuyang. Agronda kayo. Wan ko nam chip ta, pumanaw kit didiatan. Makapanervyos mati kararwa di ta nga tao. Ay, wana na Tuyang. Agronda kami ton rabe. Ha? Siguraduan nyo lang. Oh my God, kwara, huwag hindi kagbat-batay. Ay, si Minan san di kararwat. Gapo iti pan nakakigtot ko kini Nana Tuyang. Apay nga tamat nga kas jay-day-jay. Agpungtot matan. Lahat nga raw. Saan to pay nga agungot ni Kapitan? Oray saan tayo nga agrundya? Apay nga dadjay nga bakat kat nakaong-ongot. Una niya. Kasla isumutante Kapitan dito'y barangay. Ay, feeling kapitan matan ni Nana Tuyang. Maray, anya tiga tangam. Ano tilakok ita amasida? Ha? Naa. Inakman kumakumaryan. Naa. Pay ngay nga ungat kamutan, Maray. Kasa daw. Ah. Dito'y lang ng tirsinam ti pagtugtugawam. Di ka pa'y mapanag-duty di barangay haul. Naa. Aywan anya. Jutik sa ngagpaiso ita. Awan pa'y serbiyo ang nabutusan ng opisyal. Ay na, saan ka kadin nga agong ungat, Maray? Talagang akong ungot, ha? Nga may no agong ungat ka. Lumalaad ka, Maray. Ha? Oho, saan mo man nga yawawan? Aywan, Maray. Bayam, mapanak ag duty. Iso asaan ka nga agong ungat, talumaad ka. Ay nasaya at may ka nag-duty kagawad. Itay ka pa'y nga urayan. Wan nga rod, Kapitan. Nalipat ka duty gayam ita. Imbaga ta imay ni Marito yang anang ipalagip kanyak. Apay, masapol, apalagi panda ka. Ay, gagangay tikas kanyak abaak. Adan dani bumakuten, Kapitan. Managlilipat meten. Alag tugaw kantan Ano dagiti nakapila nga umay agreklamo. Uwan, Kapitan. Oh, asino ti umanang agreklamo? Umasidod kayon. Siyak ti kagawat unjute itangal daw. Enteng, agronda kanumat dagiti tanod mo itaarabi Ay, meta. Ajak masango ida akasarita tanay. Ano ter aramidik. Binagaan kanumat ida ni Marituyang. Ay, nasayat Ay, feeling kapitan ka nun ni Marituyang. Bayam nag-feeling Kapitan. Ay, kunamlan asino ang mapan-agungat-ungat kan agban-di-banikos di tarwar. Ay, feeling Kapitan garon Ay, kat panagrik na nga road kat iso ti kapitana dito'y barangay tayo. Ay, aga-asem ngay dayta. Ngun Mare, feeling kapitan atalaga ni Marituyang. Napuskol atalaga ti panagrup-rupa na. Kat sigod mat nga may na napuskol ti rupa na. Agasem, taibaon nan dagiti tanod nga agronda. Kano nagmaya ti pan naturog dagita at tanod idirabe Ita napan nakit di imbaon idan. Ay, apay, pudno aya jay na damag ko. Nga uray si kakat imbaon na. Ay, pudno, Maray. Sika a number 1 kagawad. Imbaon na. Ay, taasin no kumaday jay atuyang. Tay ko na tayo nga ruden, feeling kapitana. Sapay kundi banikas kanupay nga agibaon. Kuwan, nakitam la ko mati pa nagbanikas na. Ay, uray si ka, makapungtot ka, maribana.
itinatang. Naglakuan. At dayamit. Na, agatarak ka man. Naghapi-hapi akmat basig. No mano bulan na dilag mulmulat hinararamid ka. Naghappy-happy ka. Ita, awanan ti mayawat mo ak kwarta kanya. Italang mata. Anya, kinituyang daya. Ita, awanan ti may gatang iti bagas. Ay, oray santa pala nga magmangan. Aglangan tambot ang mga na. Ay, sana mabalay! Anya sana mabalay. Apay nga gungot kamitin nga ito yan. Kasanaw, mano aribaw jay ginastos mo anag happy-happy. 5,000 lahang mita. Ginastos mo amain anag happy-happy. Ay na, tuyang may labaya. Saan na ka din nga ungungtan? Agoray ka man. Sa dino di papalamgay. Agluto ka kadahin, tanapag ka dito kusina. Ayan tay binalsigaon. Binalsig. Apay, anan ti binalsig to yan? Itang orko kan kasalbag ka. Day ka. Saan ka pag-ura na to yan? Talaga adi ka naknakaw. Iday, uray jak ikan iti kwarta ni Tuyan. Sana pulos nga agreklamaw. Ita, agung ngetay no saan ko nga ikan iti kwarta pare. Nah, kahit apay ngay binaot na ka iti binalsig ako nam. Una, tawan nga ruting nyawat ko kingkuha na kwarta pare. Ay talaga nga agungot ano kasday. Kilat meten nga imungit ni Tuyang ko. Ha! Apay nga tangay. Kano ibagbaga dagiti ka barangayan tayo. Nagbali na feeling kapitan. Ni Tuyang ko pare. Piling kapitanay. Kaya't kumit tapno da ka tinulungak. Ayun, ay mo day ta feeling kapitanay. Ay, naungat ni Tuyang mo pare. Ay, kabutang mo mga gayam. No, ako nga. Agasam dyan na tiliw tayong agtatakaw igirabi. Sip kwarog. Imbag ko naman ta nagrunda tayo amin na tanaw. Isugayam dagi jay. Kaya takaw ka dagiti manok dito yung kabil diatan. Kat isumay. Ay, no di tayo nagrunda. Awan, di tayo natiliw dagi jay nga katakaw. At damit gayang pagsayaatan na. Nuadda ni Nana Tuyang feeling kapitanan niya. Ay, uwan No, saan di tayo nga inungtan? Ay, di tayo nga nagrundian. Hantayon nga natiliw dagi jay nga agtatakaw. Kasayat ta nagsabat ta mutlaangan, feeling kapitan. Wan nga raw, kapitan. Kay, anya nga ay, maragsakan ka mutlaang a feeling kapitana. Ay, una! Ay, nagmayat na damang palagip ka dagiti ka baranggayan ta. Kunak, ano di mo kaya ti panagbalin ko a feeling kapitan? Kaya ko ba rin? Sige. Ituloy mo, ti panagbalin mo a feeling kapitan. Kaya't mo nga ituloy ka, kapitan? Ituloy mo. Kahit sa dino nga, iti papanam. Ay, uuwi na ako Mapan ka siguro mangal daw anya, kapitan. Mapanak mangal daw. Ken mapanak maturog. Mayat ti maturog no, nabsog ka. Ay katun mala, ingkagina na. Kasya kung ti makaamaw dito yung barangay tayaw. Daytoy ka, ti pagsayaatan na no, adda ka ako maray. Makaturog ak itinasayat, uray imalaldawan. Wen, maturog ka lang ta, kapitan. Agenggat kay kayat mau. Amok nga ado pa'y dagiti nasken nga aramidem. Isaan na sa pataan nangal daw. Talaga may, tasan asumarsar deng ti trabaho ti kapitan. Kahit, anya nga ti trabahom ita amalam. Aginana Aginana ka. Ay kat kasano ngay dagiti lugar ako nam amapan mo pasyaran. Taad na madamdamag mo nga agsusugal ijay. Ay danag mon aya, kahit adda nga ron day tay feeling kapitana. Ni Marituyang. Ewan, isot dinuto ka. Feeling kapitan dito'y kabildatan. Agtalag ka, itinayjay ako, Mare. Talaga. Tanay, adot maitultulong na dito'y barangay tayo. Ay, Jack amukan ka, inteng.
Ay no adda problema ama parnoy. Gapo iti dayta a feeling kapitan. Makaammo ka. Kanyati ko nam, agiinom tayo. Un ko machip. Ura saan tayo nga agrundi inton rabita. Aksya tayo kay di. Ninto pa yung uncle kao. Manipod ideal daw, aging gaita arabe. Nakaturog pa lang. Isugay ang madyak nakita nga nagmalmalam. Ala, yung kagumatangan iti arak, tainuman tayo. Ay, un ah. Anya nga arak ti pagsarsarita niya. Hindi mo rin nanatuyang. Hoy. Ay, nakabuan ni kasmanan. Etay ko pa'y adengdenggan ti pagsarsarita niya. Apayati mo imbaga nga da kagayam dita, nanatuyang. Umay na kami manunungtan. Wan! Tasyak ti feeling kapitan. Iso ano plano yo ti aginaw. Saan yon nga ituloy? Taidanon ko na itang aramidin nyo kini kapitan. Ay, sus. Ay, Chip, kas ano nga idea to yan? Adamat ni Fele ang kapitana. Ay, maong tayo no ipilit ulat ti aginaw. Agrunda kayo inton rabe. Saan aday ta ginom-inom ti aramidin niya? Ay nawon maray. Amog ti umay mo ibaga dito tersinak. Umayak gumatang iti bagas, maray. Ay, umay ka gumatang. Ay, kunak man no umay nakmanin ungtan. Ay, wanan niya. Martis gayam ita. Rumbang kumangad da kay di barangay hall anak kayutay. Ay, saklat mo ti makikita, maray. Ape, adi mo dilawan ni kapitan nga agmalmalam amat maturog. Naminsan lang mo day jay maray. Anya na minsan laeng. Gaputaawan mang dildilaw kan kwa na. Inaldawon na maturog. Kas kaya. Ay na, maray. Ado mo ti saan ang nasaya at nga aramida ni kapitan. Iso asaan la ada kami akagawa ti kadildilawan. Bala, ingkang garudan agyutay. Tasyak ti makaamaw kini kapitan. Saan ka nga reklamaw? Sa naggapo ako ni Jebangka nga nagmulay tinateng. Nasaya at nga rod no kasta. Iso asan mo nga lambang dito igamaw to yan. Amaw na niya dito. Isagsaganak laeng mata, no saan ka nga aggagay. Malay kay subli di kusinan, dito binalseg. Apay ngay sublay. Kano ngay mailawan mo amay pang-or kanya. Nagsakay. Antay, ayan ni uncle kao. Ay, nakaturog. Ha? Nakaturog pa'y lang aging gaita? Wen, itay pay aldaw ang nakaturog na uncle mo. Ririingag, ngam di na kayat ti agreeng. Ay, kasapulang kano iti barangay hall ni uncle. Ay, ba nyo di feeling kapitan? No, nangugmaw kwarog. Ninanatuyang ti piling kapitan. Iso garon ganda. Tapno, makain na naa. Ay, makain na na. No ka na yun nga ina na. Ay, wen nga rod. Nabannog anaturog anagmalmalaw. Nasobraan sa matan ni kapitan tinaginan na, maray. Nga raw, siyak samot ti kayat na asumukat kan kwa na. Kas kapitan dito'y barangay kaya. Apay ngay asikat isubukat kat feeling kapitana kalaang mat. Day tamot ti kunak maray. Imbag kumamot no siya kung ti pangtedan na iti honorarium na. Ay, narigat ti kapitan, maray. Ado, ti responsibilidad na. Day ta tinadlaw ko maray. Kita man, feeling kapitana kalaang, ngambim makit kan iti langam. Kas kaya. Ay saus, jak nga ninon nagsarsarmay, nanipod idi nagbalinak a feeling kapitan. Di mo pa yan masangwa sa kaisayan day tabuk mo. Ay, nagrigat gayam at talaga ti agbalin a feeling kapitan maray. Awan pa yan panawon mo ang makiistorya kada kami ni Maribanang. Ay, wala niya. Anya nga iti baro a pagchichismisan niya. Ay, kat umay kamat ngamin makin istorya Day tala ngamin pumanag na ti ar-aramidam.
Napapana, Maray. Agawid akon maray, ngam di magasak dito'y balayaw. Adda ni Kapitan, Ay, nakaturog pa ilaan. Apay aya. day tamit laagin inanan ter aramiden ni Kapitan. Ay, kasano. Adda kamot ngaminan anam namaan na. Ibagam kun kwa na. Jak kayatin dagbalin a feeling Kapitan na. Naa. Naumakan, Maray. Nagrigat magayam. Awan pa yun panawon ka nga agluto iti kanon ni badong ka. Bayam, taibagak to day taken ko na. Wan maray, nagrigat ti feeling Kapitan na. Ay, sakto pa'y nga asawa ti Kapitan. Marigatanak, uray awan aramidag. Sigantukit din a feeling Kapitan na laang. Ay, mayat di matulog. Magrire kaki din. Agreeng kan, tamapan ka ag trabahon. Kini ko marituyang nga feeling Kapitana. Ay, kalablabas na. Saan na kanon akayat nga agbalin a feeling Kapitana? Ay, nagbiit ana uman. Ay, nasayaat mo't no nauman. Tapno bumangon kaditan kat ing kaaramidan dagiti responsibilidad mo kas Kapitan. Ha? Ala, bumangon kaditan. Ay, wait a minute. Na, Agi natakpay bita. Ay, dakpay nakamurmuray man. Idulin mo na ita silpon mo. Sumungad ni piling Kapitan. Ungtan na tanto manang. Ay, wan. Nagungat pa yung magdata nga tao. Labsan kayo pa, dito'y paradaan niyo, kwaraw. Ay, lumabas ka lang, nanatuyang. Ay, kunak no umay na kami mananong tanan. Apay ko mga ungtan kayo ngay. Kay, piling Kapitan na kagayam. Ay, isardeng kaun ti panagbalin ko a feeling Kapitana. Jak kayatin. Ha? Apay na umaka na natuyang. Ha? Makaamong ni Kapitan ka na kayaw. Si Kangay, Chip. Kaya't mo mati agbalin nga feeling Kapitan. Sana, kung tintuwa ka kas chip tanaw. Nanatoyang, saan akas kanina ti agbalin a Kapitan? Into naramket di ti biyagyo kinita tabadong, tapno gumintawan. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabaypay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fergie Tuklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman ka iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta pare ba daw? Ay, kahit nasayaan mo na, pare. Ay, kas makita kit. Limok magkanay. Ay, naku naman, pare. Ay, sabali at talaga mati umas asenso ti buhay na. Ay, wun mo't pare. At magilibre ka mga ran. Iti merienda ta paray. Ariglado, pare. Marikwanang. Apay ka day, kabadong. May sa karton man dita tinapay. Kung may sa case, amay na. What? Ay, na. Ne, nagadun nga kabadong. Ay, katuwa na, maray. Tapno mapnagman ni pare day. Anya! Inteng, gimatang ka iti tinapay kan mainom? Nabati mi dagita kay ni pare ba daw. Inyawid ko na. Ay, sayang. Anya? Ay, saan ba't akayat ni pare ba nga alaan? Di nalakaw. Pangal-alaan nga tada pari badong iti kwartada. Daka mo Ay, mas dawak mo't nga ran. Tanay bumakbak ng damatan.
Awan mo ti amok at trabaho dakan ni Marituyang. Numuna ta kasla pasikatan nak dahi apare badong. Anya? Wow! Saan ka lalimukmag Bimutsog ka pa Tata Bads. Hanya, Bads. Badong ko namlatan, Kwarog. Ayaw na niya. Ta saan kayo mo't naggapoy di snakes? O nya, mabising ka day. Ay, medyo nga ron Tata Badaw. Apay, ada kwartam dita. Ayan da. Ibagam, numabising ka. Tapakanan ka. Ay, anyan. Alaman nga ron Tata Badaw. Wan, di kagdanag. Match money ako ngayon. Ay, pautangan nakman nga ron iti kwartam Tata Badaw. Mano te kayat mau? 50 mil. Ha? Ay, 5,000 lang Tata Badaw. Sige, ikang ka. 5,000 lang gayam. Mala, uray di mong bayadan. Ha? Ay kat, nagsayatan nga Tata Badaw. Thank you. Day, adda tao, Badong. Sino nga taday tayo? Sak, Badong! Tatayulaw? Hey, umay ko amwan. No nalako yun, ti may sabor na nga old coins. Anakalik iti unag ti kuweba. Ay, kwa, tata. Kastoy nay. Nababakano da dya klase ti kwarta. Anya? Iso ajak pa'y nalakaw, tatayulaw. Hey, mano nga minti preso na aya. Kunada, no, kayat yaw. 5 pesos, ti bayad ti maysa. Anya? Ay, kunaklakit din no bumak na nga kaon. Saan mo't gayam? Angam di kagdanag, tata. Tamang biro kak, iti sa balya gumata. Ay, alaman nga road, Badong. Sana balin na nababa. Kinaskan kat malako. Kasanungay daytan Badong. Naskan nga limad taking kwa na tipod na tuya. Nalakot ang tinaddo mga old cans. Wina, ikalit at iburnay, iti sirok ti data, ti balay ta. Anya? Iti kasta, inutin ta ngay lalakaw, no awan ton ti kwartata. Kasanon ngay ni tatayulaw. Ay, nalakalang day ta. Ibagatan, naginatang dami, nagitidaan na barbarya, iti nalaka aprisyaw. Wan anya? Payam mo na payaya. Nay, naggapuan niyaw tatayulaw. Ay, di taman balay da Badong, barok. Pasaray makita kayo ang mapandita balay da Tata Badong Kwa nga main. Jay. Saan na masapol nga ibagak paikan ka? Anya, tapno ang muyaw. Luko day di Tata Badong. Anya? Iso ano anyaman ti kagarayo ijay. Ibagayon kanyak. Ay, dumwag ka man nga raw, ta istoryakan ka baraw. Una, isak ni kwaraw, tata. May sachip tanaw dito barangay tayaw. Ay, kasta ka day. Sige, pakaragsakak amam mo ka. Kwaraw. No kasta, ada nakaliday dya ayulaw apagbaknangan, kwarog. Kasta nga rod ka naw. Tidagas na, inted na kinitata ba daw? Anya? Ingkari ka no ni tata ba daw nga agsapol iti gumatang. Ang maging gaita, di nakanupay na lako tinasaong adaan na barya. Ay, ni kabadong paiti ko nam, ay awanan Nudahan na barya. Sigurado anang inaday dyan kagawad. Huwan nang runa, no barbarya idi pa'y ununa na apanawan. Itinamwak ni tatayulaw. Kasla maawata kaon. Nga niya, Maawata kaon. No apay nga adu itati kwarta da tata ba daw? anya? Ay, isugayam ang nakalaslastog ita ni pare Badong Swerte nga rod ni tata ba ang kail? Ay, agasam ngay day ta. Tirigat na. Lukwan na pa'y langmat ni tatayulaw. Inak man kita ni pare Badong. Amwag, no mano ti barbarya. Kayat ko akitaan ti burnay. Burnay. Ayaw na niya. Oh! Uray siya. Kaya't ko makita.
Ay, duwa tangarod amapan. Awan ti karga tinasawa Bornay, pare. Anya? Kinapudno na, Bornay lang nga basay, tada. Ayan nga ro day ta Bornay paray. Ngay, apay ti Bornay, pare. Kahit ko makita. Kendo kayat mo siya kung ti gumatang iti Bornay. Anya? Day talaga, no manuti presyo na pare. Si kamot, pare. Nalakalain, pare. Ayan na nga ro ti Bornay. Kahit ko makita pare. Mabit lang, pare. Tayo nakalain, iti sulit ti balay, may. Ito, pare. Day ta? Wine. Itad ko king ka, iti 5,000 a pisas. Na, kaslasaan mo't nga aglang-lang nga antigo a Bornay. Ay, no di mo kayat, adalataking ka, pare. Itad ko, iti sa balay. Ay, sige. Gatangak manlangan. Thank you, pare. Anya daytoy a Bornay, inteng. Kaslamat ordinaryo lang. Anya, kahit no day tati Bornay ang nakalida. Sa dino kano tinakakalyanda iti daytoy a Bornay. Ay, jack mo. Samot nga imbaga ni pare ba daw? Tano dito'y masakupan ti barangay tayo, tinakakalyanda. Mabalay nga damot karbangam. Ay, wala niya. Nay. Itala ang malagip ko dita Ay nainteng, di mon tumat ngamin at aramatan ti utek mo. Ay, dakkel day ta apakairanudan ti barangay tayo no bilang laeng. Ayun, anya. At daw, iti 5,000 a pisas, tatayo law. Dahito lang tinaglakwan nyo iti Bornay. Kendag iti daan abarya. Wine. Nasaysayatin day ta. Ti awan na pulaos, tata. Anya, Malala mo, tagawid kan. Kat di ka nagsubsublipay ditaw, tata. imposible mat no dahito lang tinaglakwan nyo. Agyaman ka pa ya. Tain sukat ko iti kwarta, dagiti daan na barbarya. Tano saan? Ay, awan na. Di yung man lang pakairanudan dagijay, tatayo law. Anya, Kan may sapay, dito yung lang masakupang ti barangay may, tinakakalyan nyo, tinasawa Bornay. ha, Say-sayatay, no saan nga, subli pa dito yung dayalakay. Unya raw. Narigaton no mamon ni parenteng. Dito yung barangay kabildatan, tinakakalyan ti Bornay. Ken amangan no ibaga na ti agpaisaw nga dadaan a barbarya. Naimbaglaki din Taimbaga nga awan karga na ti Bornay. Anya nga tano pumanaw talaangan dito'y barangay kabildatan. Ha? Mapantapay laeng iti sabali a lugar. Ay na, makadlaw ni parentingan Nukas tataramidin ta. Iso di kagdanag, tamamati mo nga awan karga ti Bornay. Ken mamati may, atiin lakog ken kwa na Bornay. Ken isaw, tinakali ni Tatayulaw. Dua-dua akang kail. Amangan no ti Bornay aginatang niyaw kat saan apod no nga estudyay nakali ta. Ano? Nangina ti Antigua Bornay angkal. Imposible mo't 5,000 a pisos lang ti presyo na. Kasta nga taaya. Kan may sa, nalawag tinangag ko nga imbaga ni Tatayulaw. Nga dadahan na barbarya karga tinasawa Bornay. Ha? Patsak alinang sutan na kayo ni Tata Badaw angkal. Ay, paypan. Hay. Sarakak man day jay. Lakay yulaw. Amuwak man ti pudnukon ko na. ay sana day tatibor na anakalik iday, kapitan. Sabali day ta. Ha? Ay, no kasta? Inlamang ni pare badaw, ti pudpud no Bornay. Wen, kapitan. Naglibak ni Badong. Ibaga nakit din kada kayaw. Nga awan karga ti Bornay apirak. Ay, apay nga ngamin nga inted mo kin kwa na. Kuna namot nga main. Nga isukano ti makaamaw amang ilakaw. Apay, asino ko matipagtadan niyo iti nakaliyaw? Si Kakuma, kapitan. Ay! Tadi to'y masakupan ti barangay mo, ti nakakalyak. No kasta? Ito'y masakupan ti barangay, ti nakaalaam. Wen, kapitan.
Nga malis tumat day di abadong nga nangala. Ay, loko talaga dayjay apare badong tag-agawan na gayam. Ay, dak ko maibaga day tao eh. Nga mlino ko nakmat nga ni badong. Saan gaya mamapagpiaran day di atao? Uray santa na pumanaw dito yung barangay Kabildatan. Agtarakan talangan, iti babaw, ito yan. Nay, mayat iti kasta. Saan da makadlaw, no bilang tapadakkelin ta iti husto da iti balay. Uy na, ibagatan to na dakkal, ti maganan siya, iti panagtarakan ta iti babaw. Ay, nalain ka talaga ba daw? Iso arogyan tan, ti gumatang iti materialize. Tapno pasukatan ta iti dakkal, da iti balay ta. Ay, imayak pare. Ay, sublit na iti burnay mo. Abengay pare. Nakasaritak nila kay Yulaw. Kahit saan kano aday to, tinakali na aburnay. Anya, Ita, ayan tayo pundong antigo aburnay. Kandag iti karga na abarbarya, adaan. ay awan pare. Awan ta mumi ti dayta. Adda nga ron nila kay Yulaw, ang makapanagnag. Agrason ka pa'y landay. Yag mo kanya. Tasak ti rumbeng ang mangala iti dayjay. Anya. Kukuti barangay Kabildatan dayjay. Sana para kada kailaan, para. Apay nga imbagam kundi pare inting ti maipapan iti sikrito tayo aburnay. Ken pirak ta tayo law. Gaputag sa saor ka badong. Iso amayat ka man kun saan. Nasken nga itid mun kini Kapitan Inteng tinasawa burnay. Nangigmaw, paray. Ay, masapol nga ron nga kid makamangyawat king ka pare. Kapay mat nga kidem ka, kat nakamulagat ka. Ay, gaputadyak kayat ang makita ti burnay. Ken pirak ang mayawat king ka. Ay, salbag kid iti kastoy abiyag. Masuron ka. Dinto ta siyak ti kunada nga umawat ko maitiday ta. Intay, dakkel day ta apakairanudan ti si bubukkel a barangay tayo. Wala, maragrag sa kanak. Tadakkel day to ang makatulaw. Amang padakkel iti pundaw ti barangay tayaw. Ay na, agyaman ka taintalagdaken ka day ta. Wala! Di kagdanag. Saan lang asyak ti mairanod iti daytay. No di kay ti kaadwan. Amin tayo abu barangay, kasi. Nasaya Sa anak akas ka ni pare ba daw nga managing bubukod ataw? Ay, masapol nga ipakita ang babaan ni ti aramid mo. Wala. Aramid tapno awan ti pakasuronan ni pare ba daw kanya. Maya, dadagaya mo ti danog dito parangan ti tersina maray. At pagbugwan. Wen ka ba dong? Dakkel a pagyamanan tayo day takan ni Kapitan. Nasaya at may, kamu na tinararamid na. Saan laaga day ta? Adda pa impaarambid na arang tay di talaod. Nakita nga ron, at dapay ginatang dalugan ti barangay. Iso adi mo gurguraan ni Kapitan, kabadong. Tauray iso tinakaitidan ti Burnay kan pirak ang nakali ni Tatayulo. Inaramat na met para iti pagsayatan ti kaadwan, tinaglakwan na. Ay paray, suray, nung kinagurak ti panangalam iti pirak ken Burnay iti kanyak. Ay pakawanan na kuma paray. Ay, awan anyaman na pare. Napakawan ka na. Ay agyaman na paray. Kudos kada kayong Kapitan Enteng. Ket sapay ko ma, dadadupay tinasaya at ang maaramidan nyo iti barangay nyo. Ket sikamat tatabadong, saan mo at tagikuan, ti saan mo ako kwa. Ala sigay, didan tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlig. Ken iti direksyon, Voichi Pukley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit.
Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, itingkay panadangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay mano amin ti balor na dagiti ginatang ka kagawad ko nang. 1,000 amin na pisos, Kapitan. At agyaman na kulay Ay. Ewan at nyaman na. Ay, swerte. Tada shortcut adalan dita. Ay, pudno dayta, Kapitan. Ay, no awan lang dayta a shortcut adalan ang mapandita bangir a kalsada. Ay, awanin na. Masadutak nga umay dito'y isturbo. Agyaman na karod tada dayta adalan. Ewan. Ken asidag kami ititirsina. Ikagayam ti aking kupa, iti bakante aluti dita, pasipikap. Ay, hun, badong. Kinapudno na ka, tilaklakok. No da mangayat. Anya, Mayat day-jay, nagtengan ti barangay road ka national road. winyarad, pasipikap. No da plano nga negosyo. Mabalin mo patak diri jay. Ay, aguray ka. Di mo pa ibagbagay ti sabali da ita, abanak. Apaya da plano. Adda, Ay, sige. Urayak ti desisyon mo. lako talangan ti bangkagta, tuya. Taapay, Kurso na adak, ti bakante alutay ni Pasipikaw di tadaya. anya, Wain, ilaklako ni Pasipiko da jay. No, adda ka no mangayat. aya, Iso nga imbagak nga guray pa ay. Dinilaklako iti sabalay. pangilakwam ngay kumay ti bangkag ta. Ay kit mangkitak iti may sabak ng agumatang Asino ngay nga raw ti mabalin mo a pangilakwan. No kayat ni Pasipikaw, di ag sinukat kami langay. Anya, Pasipikaw, kastoy langay. Anya day ta, pari badong. No ngay ag sinukat talangan iti lutay. Nalawlawat ti bangkag may. Ha? Puno day ta. Kaputa kurso na dat ti lutay. Uray isukat kan. Ay, sige. Kaya't ko makita ti lutim. Bangkag yung kunak ko ma. Umay ka nga raw, tayo pakitak king ka. Mayata ka makisino ka. Nulakid di ka magustuak ma. iti mabiet marikwanang. Agpatakder kaming tumut iti tirsina miditan. Di tabakan ti alote ni Pasipiko ti kuna maray. Wan maray, ngamain, kukwamin kinibadong ko day talutay. Anya, Nasdaaw kanya. kasano ako kayo day taalute? Gaputan nagsinukat kaming itilutay kin ni Pasipikaw maray. Ha? Mabalin ayamot ti kasta? Mabalain marikwanang! Kukuha ka numit kaya man tatatabadong day tabakan ti alutay. Da. Ay, tiluti amadaldalanan mi ama pandita balasiw. Unang kail. Patakdarandan to kanumat iti tersina da. Aya. Swerte da nga raw. Tay suda ti nakala iti day tabakan ti alutay. Tangay siyak ti nakaalay ti daytoy abakante alutay ko araw. Aw, anya ti bagam tataba daw. Maiparit itan, ti magna ditoy abumalasew dito bangir a kalsada. Ha? Anya? Kasano nga itan? Pag naan ngayon ni Uncle Intay. Ay, awan bibiyang ko iti daytang angkel mag. Basta iparit kon, period. Unay kayo mutang tataba daw. Magnakbay ko maita. Ay, sana mabalay. Magna kang agpangataw, saka to agpababadita. Magbambanugak pa ilang agpangataw. Shortcut mat di tao eh. Ay, diyak tinasukir ko araw. Madhanog ka makita. Ha? Ay, ipulong ka kini Uncle Intay. Tataba daw. Di agipulong ka lang. Sana ka mabutay.
Apay nga iparit na ti magna ijay, kat dati mo't apag naanday jay. Daka mo Napya kuma numulmulaan nan itinat natin ta iso. Awan nga raw. Ay loko na ta pare badong Dapat ta iso ta akin kuko kas jay. Kasari tayo kumanita tabadong angkal. Aduhati maikawan o manglikaw da pay lang. Uray na kami na kaniantem. Tanay awanan ti pagnaan may. Kan marigatan mat nagiti estudyantay. Wala. Di ta magmagnadagiti estudyante adad duma. Mala daw danton iti pagadalan daan, wag likaw da pay lang. Apay nga, ikabadong. Aladam mo ti dalan, da kapitan. Way, tasan arumbang adita ti pagnanda, maray. Di ba ikit din awanan ti umay gumatang dito itirsinak no kasta? No kaya dati umay ditoy. Surudan dati kalsada nga pangataw. Ay nagadayon ngay. No agpangato da pay laang. Ay kitanusan da. Anya nga rod ngay. May pari nga rodan ti pagnaditoy. Ay unay kamutan ka ba daw? Para day talaang, makipagnadalaang mag. Tapno ang maray. Adda karbangak, taluti nga raw. Ay, saan mo't ang makurangan talutiyo Pag naandalaang mag. Ay uray pay. May pari ti magnadita. Period. Ay, inteng. Maladla daw kanon dagiti estudyante iti pagadalan da. Kasano adida maladaw. Kitawanan ti shortcut adalan. Wen nga road, inteng. Paritan mo tanda pare badong ti pagnaan. Ginakang da nga nanti luti ni Pasipikaw. Yung saan kumakas jay? Ay, wen Ay? Mangtad ako malatan, iti mabalin tayo apagnaan. Anya kay garod. Saan mo't nga agpapada ti panunot ti tao? Ang uray no kasta, padasem akasaritan ni pare badong. Kaasing amin dagiti estudyante. Nangruna dagiti ubbay. Ay suker da kita magmagna ijay. Payman. Day, api nga gungungit ka dito, iba daw. Hinalada nga rodan ti pagnaan. Magnada pay lang may. Payman. Na. Apay nga alaam day tabarita kan pala. Adarami day. Tapno matitigrada da kita magmagna ijay. Ay nga tarami daw. Mangkalyak iti abot dito yung batong ti pagnaan. Kita agman. Day, anya man nanday taba daw. Tagtagaray. Panawan naman dito. Tadarami day. Anya. Panawan nak dito ko na. Sige makamu ka man lang. Sorong daw. Ay, mangkalyak kong iti naunag nga abot dito. Salbag kiday. Ito'y gayam ti inaramid ni pare badong nga alan. Ay. Unangkay. Angam Nay. inuwalin damot latan. Pagnaan ngamin ditaw Ay, dito'y tabutin abag na. Mapantaman ije balasew. Sige angkay. Nuapay kidi ang iparit dati magna ditaw Apay kayo dito. Ha? Kasladaan na ikali dito'y Ay. Ops. Angkay! Abay ngay. Nayabot kayo matayin. Anay. Ay, sos. Anay, nagsakit ti bukod ko karo. Ha? Anak. Ay, umay kayo. Ay, naunag may. Aha. Ay. Sa pagkaroon na naunagayam ti abot anabadakak. Anay. Sige. Darasin ta karo. Nakababay no ada makakita kanya. Ay na, delikado ka ba daw? Tapay may. Ni kanu kapitan tinatnag iti abot nga naramid baw. Ha? Kanya. Saan ang nakakatkatawa tinaramid mo? Salbag ka! Ay, gonggonada. Nagkunang kami na yamag na ijay. Ha? Agsagana ka! Tasigurado! O may nakarautan ni Kapitan! Para makita. Enteng, apay akapit-pitak day tapolom. Agraman pantalon baw.
At nagak iti abot apalabog ni pare badong iti pagnaan. Anya? Naimbag ata adan ni kwaraw kakadwak. Na, unay matanday jay apari badong. Makapung tutak iti dayta alo ko ataw. Nagaramit kit din iti abot. Tidakas na, si kapay akapitan tinayabot. Nagkita kami lang. Makita na. Tik-ulak iti maminribo. Na, Naimbag ta nagsarak tamit lang dito'y dalan pare badaw. Ha? Pare Teng? Wen, siya karod. Jak amo, no awagan ka pa iti pare. Wano, badong latan. Nay. Apa kasta mo tinti bagbagan pare. Kan kasla kumilaw mo tayo. Dagiti matama kumikita kanya. Gaputad da basol mo. Basol. Nagkuna, nga garamid ka iti palabog mong abot iti pagnaan. Ah! Ay, kuha pare. Kastoy na yung gamay. Naimbag atawan da ka sa napasama kanya. Ha? Salbag ka. Ay, tumaraya ko! Hay! Hay! Nagsubli ka dito! Timarayan tiluko. Sakti kapitan. Sakti din ti pagsasaritaan daan na yabaw. iso siguro anayabot ka. Tapnaw aggunay kan inteng. Anyat kaya't mo asawan. Kasaritam ni Pasipiko. Nga inton mangilako itiluti na. Rumbeng nga adda pagnaan. Adda maipaay a konsiderasyon para iti pagnaan. Tapno awan tirire. Ewan met. Jakman amo ka ni pare badong. Saanen anasaya ti maiwarwaras adamag kada kayo kin ni kapitan. Anya ko ba? Tilar aramidom to mga main. Anya nga ta nga main no ikam iti pagnaan ijay. Nagko na. Ay, awan ti mabalinanda. Tasak taking kuko iti lutay. Unangam saan ka di arumbang nga ikam ida iti pagnaan. Bayan nakadilayan to yan. Basol damod lang ah. Amo da may parit, magnadapay lang mo iti bay. Ay sus, badong. Kalaban mo ti adu apumrok iti kastangar aramidom. Ay, awan bibiyang ka. Nukas taman bilang. Ay, nadamag ko. Asan kay nga kinkinawatan panggap iti pagnaan? Ay, nadamag mo gayam da jay. Pasipigaw. Kahit kung ibaga, nga agbabawi ako ni tinagtulagan ta, badong. Ha? Ano ti kaya't mo asawon nga, pasipigaw. Ha? Diyak ituloy ang makisinukat kan ka. Uray ta, nabiit lang, met. Anya, Waswasan tan tinagtulagan ta. Mayat kawan, wano saan? pasipigaw. Hanabali ah. Ajak inan ano ti bangkagyo. Ayun, ay kamutin pasipigaw. Sayang mo da. Nagpatulong ta ko makin ni parinteng. Ay, awalay. Ay na, badong. Iti kasjay ang napagteng ni kapitan. Gapo iti aramid mo. Ha? Awan lat ang mukaon. Ay, Awan lat ang mukon kunak manan. Swerte ma, nutulungan na ka ni kapitan. nakababay mga agpaiso ko ni parinteng tuya. Aklunam lang ang tikinapod now. Ang nagbabawi ni Pasipiko itan. Huwag nga rod. Sayang tilote. Sinugsugan sa mo ni parinteng na diya pasipikaw. Ay agulim mo ka. Di ka agpabasol. Tawan pamanitnit ma. Ay, nukas ta. Ay, imbabawem, tinagtulagan nyo ka ni pare badang. Pasipikaw. Wana, kapitan. Yak matlama si kaso ti bangkag ni badong. Anda nga iti desisyon mo ita, pasipikaw. Ila ko kiti sa balya gumatang ah. Ta kwarta ti kayat ko. Mabalin ka ditagkid daw iti, pabor. Ha? Anya ngay dahi ka kapitan inting. Pare pasipiko. Agpakpakaasyak ah. Ano mabalin? Ikan nyo kumamat iti dalan? Ha? Kaya't ko asawin. Ikan nyo iti dalan ti masakupan ti luti. Ay, ay wun ah. Don't worry.
Sana mapukaw ti dalan, kapitan. Ay, agyaman no kasta, Pasipika. Ta saan akas ken ni Badong ti ugalim? No sa bali ti gumatang. Ibagakton nga damay pa'y a konsiderasyon para iti pagnaan ti tao. Tapno da shortcut. Ay, nasaya at Pasipiko. Agyaman uray taman nakaawat ka. Amo ka da saksakitan tinakam mo kanyak, pare. Ay, apay. Pakawanan na kuman, pare. Amo nga da nagkurangaking ka, pare. Ano? Aklo na kita na basol ko, ti panangaramid ko, iti palabog, pare. Ay, nasayata na amiris mo lang ti kamalim. Ay, kit pakawanan na nga din na, pare. Ay, sige. Pakawanan ka. Ang pangasip na di mo ulitan. Ay, uwan, pare, sanay. Pagdaan lang adalan, ikampay iti palabog na. Ay, pare. Kan mayat ta sinublin ni pare Pasipiko ti luti kang ka. Ay, tapno mo, paray. Nagsakit pa ila ti bukot ko iti panakatnag ko iti abot. Ay, sorry talaga, pare. Fix man, pare. Saan na maulay? Eh, anong sorry ka dyan? Awan agas ti sorry. Ay, Tata Badong! Inton sumaruno, nasken ngamin nga adda konsiderasyon mo iti padam at tao. Ala, sige! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito ay estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.